دلبخوین دارم بولتنک نوچهان یا تجی و داگرتی جوارا پیشکش دکم و دست پیک سرمش. سروک بارزانی داخویانی که جولانی لسر کردیان باش دبینه و داخواست دکه که د سوریا نودا مافین گلین کرد بین پاراستن. دهات چاور کرن ایرو مظلوم عبدی و انا کسی لهف بجیویانا لجبر جوینا گشتیا انا کسی القامشلو بداوی نهاتیه او هف دیتن هین بیک نهاتیه. وزیر دروی آلمانیا دبیجه اوره نادن جلادن بشار اسد بچن لآلمانیا خو وشیرن او بین اگرتن و جزا کرن. پشتی کتنا رژیم اسد یک کمین جاره نونر یو این جبو سوریه گیر پدرسن چو شامه و گوت پیوست پروسه سیاسی لسوریه دست پی بکو جزاین لسروی ولاتی بین را کرن. ایرو روشا لیره یا سوری گلکی باش بو هر دلارک امریکی به 7500 لیره یان بو بری هفته یکی هر دلارک به 30,000 لیره این سوری بو. بری ورم استودیو تماشاوان هجا از به روزنامه‌وان عمر شیخ ابراهیم را آخفیم او روزنامه‌وانی که ویدیو که سلفی به احمد شرع را گرتبو جولانی شرع دی بحثا کردان کربو او ویدیو در سوشیال میدیا دا بو بروجف گوت ظلما کل کردان چی بویه اف جولانی دی بیجه دوباره نابه و کرد بیکاته که گرینگن لسوری و رولک سرکه ده پیش روژا سوری دبریس. احمد شرع که وک ابو محمد جولانی جیته ناس کرن لسر گل کرد لسوری دبیجه کرد بشکن جه وی ولاتی. راستی ظلمه که مزن هاتنه وکه که ام راستی وی ظلمه هاتنه دبیجه ده سوریا نوده و کرد خودی رولک سرکه بن او به هفره بجین و جنهاو پیدا ادی تظلمک لسر کردان و نیه کرن. احمد شرع بنید چو گوت؟ احمد شرع هون چه دبیجن؟ یان جی چه پیامی جه کردن سوریه را دشینی؟ هفکاری ولایت سوریه. الكرد جزء من الوطن. كرد بشكن جولات راستي ظلمه كم مزن هاتنه وككو ام همو راستي وظلمه هاتنه بسايا خوده بروخاندنا رژیمه دبكو اف ظلمه لسر وان جينمينه ان شاء الله د سوريا نوده براين مين كرد د تيدا سركه بنو امي بهفره بجينو هر یک جمع بسايا خوده مافين خو بياسايي ور بگره جنها او پیوه تو ظلمك لسر براين مين كرد نايكرن ان شاء الله دري ورويا كانوا وديروكا كانوا جسوريا را ومالبات ميل العفرينه هر وها درباري وان دجي ان شاء الله امي هول بدن بسايا خوده وان وگرينن گندوارن وان سپا کردن روجاوای کردستان چاوین وان لهالوستا سروک بارزانی دخوازن تشتکی بکه گوتنکی بیجه هالوستا نشان بده جبرکوش بره ده ویج خورا کردن روز آوای کردستانی الگربو خم هر دمه دگوت دویل سوری او ببن خودی ماف جبرکو يعني ظلمه كمزن نحقيه كمزن الكردين روج اوفي كرساني تشي ببو وإدي دفي او نحقي نمينه وبقهن ما في خوا قوتبو تشجوي ورا خواستنجي او يبكى سروك بارزاني لسر باراستنا مافين كردان لسوري وهبونا وان ده پیش روجا وی ولاتی ده پیامک بلا فکر سروك بارزاني پیام خدا بحثا داخویانیه که ابو محمد جولانی احمد شرعتك دبیجه وی د داخویانیه که احمد شرع ده درباره گل کرده لسوری هلوستك باش ديتيه او قال كرد وك بشكي جنشتمانو هف بش سوريا بيش روجي دزانين سروك بارزاني في هلوسط الشرع جبو كردان و بيش روجا سوري وك جهد الخوشيه دبينا و بيش وزيلتك دبيجا او هيفيدك كو دستبيك باش به جبو راس كرنا معامله شاش كل همبري قال كرد لسوري هاتبو كرن و او نرين ريل بر آواکرنا سوریا که بهز فدکه سروک مسعود بارزانی دبیجه دوی کرد عرب
وتفاهية بيكاتين دن إن سودي سوداج في درفتي ورقرن حمو بهفرة دا أفكرنا سوريا كآرام سقام غير آزاد و ديمقراطيك بشدار ببن أف داخويانية كسروك مسعود بارزاني بو لسر قوتنا جولاني و بيشا روجا كردان لسوري روش أفاي كردستاني فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی لسر پلتفرما ایکس راگهاند که او پیشوازی لانجام نامه جوینا عقبه یا وزیرین در و این کمیته گریدای کاروبار سوریه دکن هر وها پسنا رولا ولاتین عربی یا چالاک دا جبو پیک آنینا آرامی لسوری مظلوم عبدی دازانی که دوی لگوری انجام نامه جوینه چالاکیین لشکری لسرانسری آخا سوری بین راوستاندن وکا گا وکا سرکه جبو وکرنا ریا لپیشیا دیالوگه که ببه سدما آواکرنا سوریه کنو عبدی هر وها گوت آرامی سوری ببشتربون همو آلیان و مسوگر کرنا یک پرچه آخا سوری پیکته و ریل بر آشتیا هر دمیجی وکه از بحثا دیالوگا کردی بکم هین جوینا فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک هزده مظلوم عبدی انجمنا کردی انا کسی چه نبویا یعنی چما بحثا في مجاريد كم جبارك دوهاتا تشافري كرن حركس البنديبو كو إيرو أو هي أفديتن تشيببا يعني مظلوم عبدي وأنا كسي بجيفيانا لجباركو جيفينا كيشتي يا أنا كسي هيا جيفينا جلكي دريشكر هين نجيشتنا بريارك و بشتراجي جيفين لقال مظلوم عبدي بيك نهاتي يعني هفديتنا دنوبرا هردو ألياندا حتى آماده كرنا في بولتنا حتى في دقيقة از الهمبري وما مخابن جوین چه نبویه چما بیجم مخابن جبرکو هر کس البنده بو کو جوین چه بابا نونارین امریکا و فرانسا با آوای کی جدا لگل پیانه که یعنی پارتین پیاده و نزیکی ریو بریا خسر لگل وان جویان پشتر لگل انجمن کردی انا کسی جویان خواستن کرد هلوست خو بکن یک و به هفره بچن شامی لی حتی نها انجام تشتكي در نكدي يعني حمل بندينا كويت شبي بلي دي ازل سيرفي مجاري باخفم علي عاصي نوناري مسده مجلس سوريا ديمقراطيك القاهرة وجيجري سروكي بارتيا سوريا بيشاروجي لقال منا بريز العاصي بخير هاتي وخجبو جفينا شامي آماده كريا يا نا ياجي هوني كنجي بچن شامي مساء الخير. إيفار باش. مساء الخير. دنجي متيتا؟ يعني في مبادرات في دسبشخاري هن بيواندي هن براستي بسوسريا أمريكاية سربشت أمريكا برازيل بيواندي هي بريا دوستان هوالان أمريكا وهذين بيمانيا دولتي وحكومتها براسي حتى أنا هات جيفين شيء نبوية حتى فيجا فيجي ليد براسي بيواندي هنا دنا برامد دسبشخاري هنا نوشين خوش هنا باش هنا إيو شامي قوتين براستين نوشين باش هوني كنجي بتشن شامي يعني دانوستاندن للشامي وكنجي دست بي بكن دنا برام مسده و يعني حكومتك وهاتيها وفاكرين يانجي هيئة تحرير الشام حتى شيء لحد الآن حتى نقاجي تاريخ غير معروف حتى أنا بنزع ديورو كابي كنجي أبي شونا ما براسي وكمشتر جودجي مجو بيمدي هنا دنا برا ما و حكومتها انقاذ ده وهيئه تحرير وهذا الشيء ده وسر كرديه ايه سر بازي مع مستر احمد الشارع ده جاء لي امريكا اللي حتى انا هاجي ام ديروكا في شوني في شونا ما ابو شامينيا ام راسي ام تخازن نيت قال لك باش بن برا مدى
ام دخوازن ام حكومتها انقاذ القلهف بن ام براسي ام دخوازن ولاتكي باش وخشك ابا بكن دوري براسي او برجبونا اتا فقري اثنيك براسي ام ولاتكي نو دخوازن سوريا يكسبروجي اباش دخوازن امریکی چه جوا دخوازن یعنی امریکی دبیجن چاوا بچن شامه چاوا دیالوگ دست پی بکه یعنی دخواز امریکیان جه هسده چیه وج مسده والله معلومات خود از را زانیاریهن راست جمتنه براستی حتی نکازن هرتم گوتشته گو دوباره ده بيجي براستی و درباره ده سقامگیری هبه آرامی لنافچه هبه لروجهالات با روجهالات فرات هبه براستی امجی راس روشک ما هیج روشا منا و روشا گو بحثاویت گرن نتکتیکی براستی ام چاوه مال تشتکی استراتیجیک براستی بتیجی گلیمه کرد براستی روشا كردا دوزا كردا ام دخوازن كرد يك بن يك ريز بن براسيل ريفبري اقوسر انا كسي انجمان اجتماعي كردي وحنو وكردين سر بخجي براسي نافچي كردي نافچي همو براسيل جزيره ام دخوازن خوستك همو يك خوستك بن كردا براسي حتى بريار كردا جي دبي يك بريار ب بقداكا ام بچن دماغو ام بچن شامي انجمان اجتماعي كردي انا كسي خوستك انا كسي جي دفي نا چنا بتشتك بو اره بريا خوسر تشتك براسي افياد في رو شاغل كي زحمت ام ناخوازن بتشبه ام دخوازن يكيتيا ريزا كردا هبي يكيتيا هلوسته هبل قال عربه قال سريان الجزيره براسي الجزيره براسي قال لك استيار روشا جزيره استيار سينوريا ما قال تركيا هي وبراسي ترك دائما دخازن حرتم دخازن بيجن ناتو متبار دكن بويت شتي البامانين جودا خوازيه براسي ام دخازن براتيها ب يكيتيها ب دفينا كوكين نبرا ما همو ياد نمين همو بيكاتيان دفي خوستك مجي براستي جبونا نتويا كردي دفي دوزا كردي لسوريا بيجارة سركرن براسي جناب ناتني خوستكن ان جواكين ايروشن بيرين براسي ام دبينن اف برسان دفي بداوي ببا دوزا كردي لسوريا بداوي ببا ام داخوازي همو سوريان دكن براسي همو في دوزا كردي بفكرن ودوزا كردي لسوريا جارة سربكن راس ام دخازن بتشتكي قال لك باش بو جاليه شرعبه راسي هم هبشن وهمون لفي ولاتي ام هبشن براسي اف ناجي حيفلانينيه تولستندنيه راسي جداي يقول لك انه يا بريز يعني العاصي د بروژه ودا سوريا كتشاوا هي يعني سيستما بيش روجي يا سوريا دفي تشاوا به والله هذا خد براسي افيا افيك براسي جعليه دستوري بدوي بيدسني شاكرن ام بهيفينا براسي كوميتي دستوري تشيب بجهمو بكاتين سوريا بيك همو بكاتين سوريا او بخاد دستوري دفي كهاني دسني شام بكن ودفي افيك دستوري ده دستور تشتن قال لك ديار بين خياكرن براستين المكونات حما بيكاتا ما في بيكاتا يعني في دستور ده ام ناخذ بباش دفقرن براسي سردما بعسي براسي ام دخوازن حرد ام بيج ده بتشن وام روشي بتشتكي زلال تربنا راسي ام والله ام نزان سيستم يتشاوب ورجيم تشاوب ام دخوازن دولتك ديمقراطي نافندي براسي دستور بخوي فيك دسني الشام بك براسي ام دخو ام ناخذ جي دولتك وكل نافند قال لك بقوت براسي نافندي براسي چاره سريه نافندي بخوره چاره سريه جو همو سوريا جهمو سوريان باشد في افكم دستوري بيه كده سنجام بك علي عاصي نونري مسده لقاهره وجيري سروكي بارتيا سوريا بيش روجي زور سپاس جاوین گل کرد لسرویه که کاوه کردین روش آوای کردستانی چاوال هف بکن و به چه آرمانجه به هفره بچن شامه جبوک و دوزا مافی خوب کن. امریکا و فرانسا داخوازه آوه کرنه شام ده که یک گرد یا کردی دکن
او نها لقام شلونه جبوكو كردان لهفينن يعني داخواز جوان دكن كو بهفره سردان شامي بكن بهفره بچنا شامي فرانسي و امریکیان ج کردان خواستنه کو داخوازن خو به نویسکی پیشکش بکن و تیکلین خوشی به شامی را بردوام بکن. پشتی رخینا رژیم سوریه ایدی روشکنو لوی ولاتی و روجاوای کردستان پیدا بویه. جالی کردی تی خواستن کو به یک دنگی و یک هلوسته لشامی نونرتیا گل کرد لوی ولاتی بکن. زانیاریان تایبت به طور مدیایی روداوی هنه کو به دست پیشخریه که فرانسی و امریکی هول تیدان به مبستا پیکانی نشانده که هفوج پارتیین یکیتیان اجتماعی کردی پیانکی و انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسی جبوویه کی. فرانسیا خواست گما وک پارتیین پیانکی ببینه و سروی اساسی جی ما وک پارتیین پیانکی داخوا ما جوینک درخست و ما جوینه دجی حاضر بونا خوا و مدى ديار كرنج وام حاضرن جيرج وام كاربن امو انكسي وفدكي بشكل فرنسيا جي تشون انكسي جديدن وحتى انها وك بارتين بينكي ما ت برسفا فرميج فرنسيا نقرت يا جي انكسي يعني حاضر بن يا حاضر نابن لي تشتي تي خويا كرن وتشتي سراق عندن تي خويا كرن تشتي جو اوجي دي بيجن و دريا ائتلافي رچنا شامي او دريا ائتلافي را حاضر ببن اذا ما شقق ما زلت نقاشنا سرکرده پیانکی جروداوی راگهاندیه کو او بانگا خودگهینن انکسی و آلیین کردستانی جی جبو هر دو آلی به هفرا لشامی نونرتیا گلی کرد لسوریه بکن. بلا ورنا قامشلو او مقامشلو بفرا یک شاندي آوا بکن براسي درفتك الديروكية جبو قالي كرد جبو ما كرد روج آوا دبي ام جيره هشيار بن ام حمونا كوكي خو ايدينا اليكي ايرو ندماغ ام بحثانا كوكيا بكن ايرو دماغ ام دستي خو بخنا دستي هفدودا ام بفرا يك قوت يك هز سياسي ام هرنا شامي وام داخوازا وما في قالي كرد بكن بري هر تشتي دستوره سوريا نودا فرمانداری گشتی هیزن سوریه دموکراتیک حسده مظلوم عبدجی دی توییت که ده بحثا گرینگیه یکیتیان اجتماعی کردی سوریه دکه او دبینه کو او گرینگیه که دیروکیه او داخوازه همو آلیان کردی دکه کو با آوائه کی ارینی کارا او اکتیو بن او جبر جواندیان پارتی تی دور بکوین او خودی هلوستکه یک بویی بن. خالد جمیل محمد رودا. وزير درفيا ألمانيا دبيجا أوري نادن جلادن بشار أسد بتشن لألمانيا خوفشيرن حركسكو بريد نوفا ريجيما أسد أبويا سوچ كريا رفيا ألمانيا وورا قرتنو محاسبة كر أنالينا بيربوك ده هف بيفينا كده لقال روجنامه كألماني بانك لحمو سازين استخبارات جيكر كبرو لخرابن وبدن بي وان كسان وزير نافخويا ألمانيا جي نانسي فيزر دبيجا وان حموسي نورين خوا تند كرنا وأوري ندن سجدارن دم بشار الأسد برحتي لألمانيا بشين. من بحثا يكيتيا كردان كالروج أوي كردستاني من بحثا ويكي كركو بيويستا كرد بهفرة بچن شامي وبهفرة لشامي دوزا پرسا کردی بکن هنرمند کرد یه نافدار جوان حاجو جسویده بمرایه بانگاوی هیا کاک جوان بخیر هاتی گلک سپاس دل بخین بانگا تا جبو آلیین کردی لروج آوای کردستانی چیه کاک جوان جبو آوا کرنا شانده که و به هفره بچن شامی جبر که حتی وی دقیقه که از ترمه فرانسی و امریکی هول دیدن کردان لحف بینن لی هر یک برای خود ده عالیه کی جوان چت خوازی و چت بیشی از وا چت خوازم دل بخوین اجی و که هر کردکی اتفاقات خوازم یعنی گرگت في مرحله حساس دا کرد حمو بیک دنگی بیک رنگی بیک هلوسته هر نشامه یعنی براستی از بنات بجم ایرو روجاوای کردستان
بدلنا مزن دانا دلوخين بله ام بحثا زيدي 20,000 شهيدات كن ام بحثا دربدريا كوشبريا مليون ونيفا كيت كن يعني براسي بدل مزن نامنا برولوجي جرك كرد في مرحله دا جرك يك هلوز بن جرك نكوكي خود دينا اليكينا وخلافات خدينا عليك وقام مشلوكي بيجن يعني فرصتك كردارتي جرك انبياء امريكيه بكن فرنسي تشمر بيجن جرك انبياء وابكن يعني تاليا مهم جو ام بكن ارمان جي خوا يرو دم مساله حساس هنا مهم هنا دلوخي نجمره وكانسان كرد بله وبراسي برانيا كردا ولوج دفكرن يعني يرو مساله كان تويه ام چرنگی خوبکن ام چنا بی خوبکن ام کرد نتالی مثلا من نتویر و مثلا مثلا اساسه کی نتوی وره چهار سر کرن یاد دوا جعفرین بقرا کوبانی حتی بقرا دیرک اف آخا کردستانیا اف روجاوای کردستانیا اف پارچکا کردستان مزنا يعني قالك كل سر اساسي هار اتفاق ودا خوازيه سر اساسي نتوي ام كردن او ام خودی روجاوای کردستان اینا في روجاوای کردستان خلقی و ایرو دارمیه که دبجی بس براستي يعني تعابين كرد وبقشتيجي براسي سوري حمو تعابين قالك ام داخوازا حقيقة كن وقالك كرد جابدو حسبكن في مرحله دا كيما في مرحله دا قالك جابدو حسبكن هذا اتفاق بين دلبوخين اتفاق لازمه يعني قالك خلافات خدينا عليكينها يك رنگ بن يك دنگ جوان نهار تا قداري دكن حمو القامي شلونه امريكيج القامي شلونه فرنسيج القامي شلونه انا كسيه بياديه بارتي نزيكي ريفابريا خسرن جنرال مظلوم عبديه ما قداري دكن تا تماشا دكن تا قداري دكن جوان يعني تدبيجي خطرك قال لك مزنه اجر هالوسط خو القامي شلون نكن يكو نتشن شامي وي واندا بكن يعني وي حمو علي كردي واندا بكن نتاني عليك ابي حمو ذاكن تبحثنا باكر نها تبحثا جاميريكي كير مظلوم عبدي جنرال مظلوم عبدي يعني از جوينارت بيجم وج حمو كردارت بيجم براستي يعني يقو قوتا وهبي النبي قالك اتفاق كردان هاتشي بي دلبخين بله قالك اتفاق كردان شي بي كردا بدل مظندا وكم قوتي يعني قنان كرد قو براستي هفقا صال برخدان وشهيد وخوين رجاند انت فكر هرتجدان براسي رجاوي كرساني براسي هرتجدان تخزير نكرن ميراني كعجيب كرن قهرماني كعجيب كرن ليه قرك اتفاقا كردات جيبي قرك افي ديجي يقول يروج ديفي ندر رجاوي كرساني ورنا قامش له جه وايا حقي وايا عرضه وايا قرك الواجي وريقو هداري كرن يعني سربيا اساسي اتفاقا كردا لازمه يا ام دعوة حقيقة خوبكن ايرو فرصتك جمراتي فرصتك زيرينا ايرو فرنسي وامريكي تبحث كتر بروجافاي كردستاني لقامج لونا درك ام فينا في فرصة جدس خو نافيجن لنا خو ايرو براسي امي اواوشن اغو تشكيو لنبي اتفاق كردات شي النبي يعني حاسكرين تاريام كردن محمو تاريام محمو كردن ازولت بيجي يعني اتفاق كردن لازم انا ناكوكين سياسي هبنجي نورماله دنوا حمو بارتيان دا ناكوكين سياسي هنا دلي بخي ناكوكي سياسي هروي هبنجي يعني هروي هبنجي بيشروي دجاروي هبن هاجي انا لان هاد في ظرفان هاغو امتي دجيانتكن يعني ام كرد محمود زان ويرو براسي فرنسي امريكي اوروبي بقشتي خوازن في مساله شهر سربكن الاليه منا قالك املواغو هداريبكن قالك اتفاقا مهبي يا كردا يعني بس حتى كنج يعني اتفاق حسكرن وحزبكن تالي ام حمو شريكي في عرضنا في اخنا روجافاي كردستاننا ايرو كردستان روجافا مهمه دلبقين راس جغرافيا نمزنا لبهوركا عجيب مهمه يعني عجيب بارتشكي مهمه ايرو ملور محقق في مستان و باندورك عجيب باش بيجوا بارتشي ديرجي جلو اجي اتفاقا ملازمه قالك ام شعبي كردا حموها نهار اتفاقا كردايا قالك كسك نبيجي والله از مظلم ومكار كريو ومخزمت كريو وافي دينين لا
جرك النولو بي جرك سر أساسي ديمقراطيك جرك ممكن أوروبيا بفكرين في مرحلة ده اتفاقي بكن سربيا أساسي مهرنا شامي دعوازي خوي نتوي بكن روجافاي كردستاني إيرو بارتشكش كردستانا مزنا عفرين كوباني سريكانية دربيجية عامودي قامش لو تروسي حتى بقى ديركي باقا كردستاني دلبوخين مهمة أبنا أف فرصتك تاريخيش مراتي غرق أمكار بينن أمكار نينن والله نفشيت بش مرا وين علت المينن براس ولا اشتر دويجم يعني براس ليها أف كسيقو قرار دسيوانا دا غرق إذا السرفي أساسي برقو مرحلة في خوازي فقا كردات خوازي غرق كاس وري قامش لول نابا قامش لول ده جي خوب بيني نبي والله ابنا في خدمت نكريا كار نكريا ابنا الهوتيلا مايا فلان كاس وبيفار كاس مزام شكرنا غرق اف جيروكا يك بدي اليكي خفا خلافات فانكو كي يك بدي اليكي سر اساسك ان تويت فقط كردات جيبي ومهرنا شان لو حقي خوي كردي بكن نتوي كردستاني جوان قالك سباس تا جوان تا گوتنا دل هر کردکی گوت نه یعنی کردی روجاوای کردستانی دل هر کردکی کردستانی تا گوت براستی و تزانی ته هنرمنده کی مزنی گوتنا تا تاثیر اویه هم لسر کردان هم جیل سر آلین سیاسیین کردی هیوی دکم ایدی گوتنا تا کتب گوهیون زور سپاس هیویدار مش نزیک من کوبانی والقام شلون هفدو بین هیویدارم دل بغین هیویدار بکشن جوان والله بکشن هذا تامي بفرارنا أمي هرنا تربس بي باجورته أمي هرنا حتى كوباني ماشي دلوقين هيفي اتفاقا كردات شيء بدلوقين بله قالك سباس ونرمد نافدار جوان خاجو جسور قالك سباس جوان هرهبي كيف بلاطي كردرا قالك سباس الشعب بشتي رفا أسد یکمین جاره نونر تایبت سکرتر گشتی نتوانی که بویجبو سوریه گیر پدرسون چو شامه دو کنفرانس که روزنامه‌وانی دا داخوازا را کرنا جزاین آبوری لسر سوریه کرد. پدرسون گفت پیوستی سوریه به آبوری و دادپروری که گلکی باشه. Political process on the way. پێویستە پرۆسەیە سیاسی لە سووریە دەست پێ بکە و پرۆسە گشتی بە پێویستە ئەف پرۆسەژ عالیە گەلێ سووریەوە بێکردن ji ber vê yekê li ser erka Sûriyan e û pêwîst e alîkarî bêkirin guhertina duyem bê guman weke dizanin hikûmeta demkî agahdar e rêxistingirina karên saziyên hikûmî ye her weke hûn dizanin destpêkirina xizmetguzariyan sepandina yasa û ewlekariyê giring in em hemû dizanin li Sûriyê krîzek mezina mirovî heye divê em piştrast bikin ku Sûriyê alîkariyên mirovîyên bilez û zêde werbigire û hemû kesên ku dixwazin vegerin alîkariya wan bêkirin. Pirsa giştî derbarê geşekirina aboriya Sûriyeyê pêwîst e zû bêçareserkirin. Em hêvîdarin ku zû cezayên li ser Sûriyê bên rakirin da ku dubare Sûriyê bêavakirin. Xala dawî jî pêwîst e dadperwerî û lêpirsîna derbarê tawanan bêdîtin. Divê em piştrast bin ku ew di sîstemeke dadperwerî ya pêbawer re derbas dibin. Divê em nebîzin ku tolhildan heye. Li Şamê Esed ket. Beşar Esed reviya Moskû. Li Urdunê jî li Aqaba welatên Erebî, Tirkiye, Amerîka, UN, Brîtanya qedera Sûriyê gotûbêj dikin. Wezîrên derveyên wan welatan bi taybetî Tirkiye û Amerîka xwediyê roleke gelekî sereke bûn di civîna li Aqabada. Lîstikvanên serekeyên Sûriya pêşa rojê piştî Esed. Her du aliyan tekkezî li ser şerrê li dijî terorê kirin. Lê derdê Tirkiye derketina PKK ji Sûriyê. Hebûna Esedê û YPG qebûl nake. Li Amerîka weke Tirkiye nafikire. Amerîkî Esedê û YPG hevpeymanên sereke dibînin li Sûriyê bi taybetî li dijî şerrê yani şerrê li dijî Daişê da. Dibêjin ne Esedê ne YPG ne terorîst. Hêzên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê di şerrê li dijî Daişê de hevpeymanên Amerîkiyan bûn heta niha jî Amerîkî Esedê û YPG hevpeyman dibînin.
جوی پسپستا پلین کنو فیدان خویا دکک واشنطن و انقره دولی استقبان سرکی سوریای پشتی اسدن. العقبه اردنی به پشداربونا ولاتو عالی پیوندیدار بناوچه جوینک تایبت به سوریه هات کرن. قد ام نکارن ری بدن تروری که قناخ و گویز آسوری بکاربینه دوی ام هاوانگی بکن و شاشین خواهیم بری درسته ور بگرن هر شاشی یک دبه سدما دست پیکرنا پیلکه کنترل نکری یا کوچ بران بالا ترکیه و امریکا لسر تروریه لهریک جعالیکی جداوه ام دزانن تشتا کل سوریه دقاومه باندوره که دجوار لدروی سینورین خواجی دیکه جه کوچبربونا بکوم حتی تروره و ام دزانن که نابد چند هفته و مهم پیشته آستانگین وان کیلین سوریه بینه پاشگو خستن جبلی وان هر دو نرین جدا ین هر دو ولات ناتوه ده داخوانیا داوی یا لودکه عقبه یا تایبت بسوریه ده همو هفدنک بون کدوه پشتیوی حکومت دمکیه نهایا حتی شیب سروکاتی محمد بشیر دسته که وگوهز ورپیک آنین. کمیته که تایبت ورپیک آنین بون ویساندنا دستوره. او جی لگور میکانیزمه بریارا 2254 انجمن آسایشان آف دولتی. واته جارک دن پشت منتوین یک بویوه بگردان. پیام من چند روزین کم این بوری ده گلکی زلال بو پروسه که سیاسی تیده همو سوری و همو پیکاته بجدار دبن. ددمکی ده کو پیترسون درباری اگرا هلوشینا سازین حکومی ده هشیاری ده دو احمد الشرع سوریایان پشتراس دکه کو امن و آسایش لیستکه که کفن آدسته تحریر الشامو ناهلن روش جدسته وان درکوه امریکا، اسرائیل، ترکیه ولات دنیا نافچه خوش بو قناغا به یا سوریه را آماده دکن کن نزلاله ده چاوه با. هیشام مروه اندام کمیته دستور سوری جه کانادا جه باجار اوتاوا لگلمنه برز مروه بخیراتی جوینین دستور سوری کمیته دستور هین بردوام دکن یان راوستیان پشتی روا اسد و کتنا رژیم بعث مساء الخير لك باش تو همو مصطفى شماني ترى معكم على از ورما قال لك مخش السرقنا لاوي اخش في براسيل ام بيفن لسر كوميتي دستوري براستي اف كوميتي افنا بحثا في كينا ذهب في دميده ام بحثاوي بكن ام دخوازن كوميتي ياساي بسبورن ياساي دفي بيك ساسكرن جيج عالية حكومتا فجوهز كاربريكر ود بيكرن دفي نرينا كوان هبل سر دستور سوريا سر راسكرن في دستور نه براسي او تشتيقو دستور دهيا او كوميتي بري دستور براسي ام كاربي نايكرن براسي باشا يعني هي التفاوض ما برز هشام مروه يعني هي التفاوض يعني شان دانوستاندنا عندنا برا اوبوزيسيون وحكومه سوريا دبل حكومتنا ما وجود راستي هابون عدستيا آدان وسنين راسي بردوام جي براسي حتى أنا نهاتي الوشاندن وبراسي كار خدك وبراسي غير بدرسون جانا هاجي الشاميجة أو بخسر برشتاريا في كوميتي دك كارو بارن في دستوري كوميتي دستوري دك دخوازه وببسري جوج حمور خسرين سوري بيكاتي براسي انجمنا اجتماعي كردي براسي ائتلاف ودستيا افهانجيه وبلاتفورما قاهره موسكو وهمو او جروبين شقدار سوريا براسي امنا انا نها بحثا بكوميتي دكن براسي سوريا دكن امنا بحثا كوميتي كنو دكن جوج عاليه حكومتها كاربريكر ال شاميفت ب ساس كرنجي داكو بكاربن
بن تشتكي بك بروجيكي نو جو بيشكرن لسوريا همو سوري لي بجبن كوم ببن بكاربن براسي امنا بحثا دا سوريا كان ام دوا بحثا بروجيكي وجوهزه همو جروب همو اليان سياسي تيدي براسي دفي همو كز سودي جور بقرا داغو امكار بكن ام دخازن دمك كيم دبر براسي ساز بكن امنا بحثا بكوميتا دا سوريا عبرت كان ام دخازن سودي ور بقرن جفي دماغو تشيبو يبراسي 14 سال قدر باسبون اكريزو شري جول سوريا تشيبو دستور سبروجا سوريا دستور بالجنامية كسوريا هب براسيج بونا سوريا يعني سبروجي ادي بيوس ناكا هون بتشن جنيف يانجي ولاتا كيدن يانجي باجارا كيدن ادي جفينا بي هون الشامي بكن بالتاكيد براستي تكازيل سربي كان براسي فقال لك بو ماغرينجا براسي ام دو خازن تشينابا من بيجن ولا جفينن ما لدرب دانو سندنا دسات اند سوقو از فيم ديك موكو از بزانب براسي جو مثلا دانو سندني كومياتا دانو سن دفي هموتش الشامي بين كرن براسي دفي همو سوري الودر هاني بجفن وكوم ببن داكو او فيتشتي هاني تشتغو جوانتي قسن عاليه سوري قالك باش جيغو همو سور دفي همو سوري لويدر الشامي بجبن وكوم بن براسي افسر كفتنا مازن بو سوريا انا ويانا هشام مروه اندام كوميتي دستور السوري جي اوتاوا جي كندا طبعا شوان نهجا من بريناج ورا شد قوت كو براي سوري ليرة سوري البر سكرات دي مرحلة سكرات دركت ليرة سوري دي جام بيت روح بيت تيسر خوا ريفابريا خسر بانك لحمو بازرگانان كركو لغور نرخ فرمي $1 تشتان بفروشن خلقه فيديو المجورة آماده كريه يعني كسين كو براين سوري لجموان هبون بري زرار دكرن ها ادي زرار ناكن من اجوار بحثا به گرافیکه بکم لی تشتی هری گرینگ چیه لیره سوری قیمتا و چی بویا لی بازار هین بهایه ریوبری ج خلقه داخواست کریه ج بازرگانان ج خودی جهو دکانان داخواست کریه کو ادی بهابون داویلی بینن جبر کو لیره سوری لهمبری $1 امریکی بلند بویا نوچه که بگمان خوشه بنیرن هر $1 که امریکی نهاب چه قاسیه 7500 ليرة سوريش خورا حساب كان بري حفتايا كي هر $1 امريكي بچه قاسيبو ب 3000 ليرة سوري بو لانها هر $1 ب 7500 ليرة سورية بليرن لي بازار هين بهايا از ورا بحثا بازاري بكم بالراستي اف بهابون ناي قبول كرن يعني ريفابري خسر بانك ريكو ارزان بكن لي ريفابري دستلات داره يعني حكومته نابه بانك بك دفي برياري بدا ببيجه پیوسته هون ارزان بکن مثلا هین هر تشتبهانه هر لیتر یک مازوت به چه قاسیه ب 6000 لیره سوریه یعنی به 80 سنت امریکی لگورا برای اینها هر کیلو یک بعجان سرخ خورا حساب بکن بنیرن کوبانی جرد بیجن فرنگ یعنی هنک نافرید کن فرنگی چما از بحثا بعجان و وانتشتان که مش برکو روزانه خلکی را لازمن پیوسته خلکی بیایش بوجی یعنی هر کیلو یک بعجان کیلو یک فرنگ ب 10,000 ليرة سوري قال لك بهايا يعني $1 30 سنتين امريكيه نان دفي قال لك ارزان به جبركو نان خورنا السركيه لجمل روج اوي كرساني هر ربطه يك نان بچه قاسي 5000 ليرة سوري اونزان 5000 ليرة سوري چه قاسي دكه $1 نيفكي دكه گناه براستي وجدان هيا معقوله ربطه يك نان ب $1 نيف به يعني دفي روش خراب يا خلكي داكو پرب دست خلک ناکون جری غازه بچه قاسیش خورا حساب ورم بینن جری غازه بینن جری غازه بچه قاسیه خلک جزیره جرد بجن قنینه ام جرد بجن جری غازه مثلا فرق ناکی هر جری غازه زان بچه قاسیه 120,000 لیره سوری 120,000 لیره سوری وجدان هيا $16 امریکی یعنی مالک و $16 امریکیش کو بینه یعنی ما هي $5-6 بدست ناکوی معاش $5-6 معقوله بکاره به جره که غازه به $16 هم بکره مریشک هم بینن حالا مریشک هم بینن هر کیلو یک مریشک چه قاسیه 25,000 لیره این سوری معقوله
يعني بشقاسي ب $6 ب $3.30 بالراستي برا يعني وجدانها هي في دكام كسين كو بازرگانی يعني خودين دكانه دكرنو دفروش يعني تجارت دكان وفي حساب بكن كو خلق دهات وان كيما تشتان ارزان بكن وريفا بريا خسر وك حكومتي الروجافاي كردستاني برياري بده بلدي بتشن البازاران بقرن وكارمندي بلدي ببينن يعني تشب قاسيه الجورا فياتا بهاي راست يعني رقمك دينا ارزان بكن نوچه کلزگین هیچ ورا پیشکش کم بری خاطر جواب خازم فرماندار گشتی حتشه احمد شرع جولانی نوترین داخویانی خودت شد بیجه ادی عسکریا اجباری نما لسوریه بریار دا که عسکریا اجباری نهیلن برای اونزانن عسکریا اجباری هبو تجنید اجباری جارد بیجن بریار دا که عسکریا اجباری نما دبیجه دبک که جوانین سوریه تنه 15 روزان پرورده عسکری ببینن او جی جبو اگر ایرشک چو سر سوریه بکاربن بپارزن لب فرمی بریار دا که تجنید اجباری عسکریا اجباری ادیل سوریه نما برای سوریه یک دو چو عسکری ادی هیویا خو وگر نما ببراستیش برکو نظام من عسکری نکریر سوریه لی نظامو چه خاص با عسکری سوریه برای 2 سال بون حتی برای 2011 لسوریه عسکری 2 سال بون لی کی 2 سالان وگریا هنک هبون 5 سالان 6 سالان لعسکری دمان جبروی که چت بو ویج وارا بیجم دما کو مثلا خورتک دچو عسکری دایی کاوی مالباتاوی آو لپیدر رشاندن گوتن خیر وگره جبر کو گله کن هیوی خو قط کردن بنیر کا جولانی سر عسکری اجباری لشکری اجباری چت بیشه ماذا في جيش اجباري تجنيد اجباري انا لشكري انا شاري نما لازم بيجم في ويك هذا براسي بوي مثلا خو بخشه خدمتها لشكري خو بخشه بي كده نامينه دبي ام بدفانيه دبر ولاتي خد بكن ودبر نشمان خد بكن براسي ام بحصا ويك ده كان خو بخشيه ده كان تطوعي ده كان جيب راسي دبي دربار ام دكارن ببيجنجي هنكي ببيجن وبكري دمك كرد دكارم برفانية برولاتي خد بك بازار روج 20 روجات دكارة هر جوانا كي كرد جنجا كي كرد دكارة برفانية بك دوي دمهانه ده بيروز باهي التدكم راسيت سرچاواتي بو شامي عسكري نبادي يعني كورا جولاني بيجا سپاس تماشاوان اینجا و لوی بولتنی تماشا کرد مالا و آوا براستي وديت تشتشتي نوهبو ما حمو كوم كر نمن تاني هوالي بمرة بفرا ما بولتنك خوش ورا بيشكيش كرو مالا و آوا تماشا كر باشا كون ما تماشا كن هرهبن حتى 7 ساعات حفت بمينة خوشي دا خاطري وان نوچه به سپونسریا FIB